Mawuva leliphimbo lolivako nyalo leli kulethele sinkwa sakavuka udle ubokwati ukuthi uNkulunkulu ukucabangele usemicabangweni yakhe lemihle emaplane akhe mahle ungukhunjuliwe. Ngalomlayeto ngifuna ube naleso siciniseko kuthi emazulu ayakukhumbula nembala. Uke wawenda yini umetamo wenda umkhicido lomkhulu empilweni ngenxa yokuthi bewufuna umphumela noma inzuzo lenkulu, kepha wawafaka emandla inzuzo yangabuyi noma yangede yalingana nalamandla lowafakile. Uke wabeva yini labanye bantfu bathi hayi mina kwangisida kuyawucupha ngithengise ngaze ngakhona kufundisa abantwana ngakhalikhaya, uthi nawe uyayisukela leyo ndlela leyo nani ucuphe kugcine kwembethe wena. Wake wawusukela yini umkhicido lomkhulu kumbe kusemendweni uve labanye bafakaza Nkosi yami ngetindo letinhle labatibonile uma batenda bathi indvodza uboyiphekela uyilethele kudla ngetray bathi ubomenda abe yinkosi yena utakwenda ube yiqueen. Nako nawe ufaka ematubani uyawufuna ematray etitolo, nako nawe ufake etrayini umikisa, kepha Nkosi yami esikhundleni sekuthi akwende iqueen akwece ngetulu njengethishu leseyisebentile, uthi ucocela labanye noma lomunye letinyembeti nelusizi lwakho kukhandleka kwakho athi be strong. Umangale kulokunye ukuthi uyathi sengizamile kuba strong, kepha sengiva njengerastic lothi ungayidonsa uyenwebe kakhulu bese ifika ekugcineni seyiyatsabuka. Kumbe lo ngikhuluma sewufike lapho utsabuka khona, sewufike la uva khona ukuthi nyalo sengiyancuthuka noma sengicuthukile. Wetama loko leya abefuna luthando bekafaka umkhicido wathi kuze ngilithole luthando lwendvodza yami angithole bantwana. Wamthola wekucala wathi indvodza yami ligama lakhe kwaba nguRubeni, wathi manje indvodza yami seyitangitsandza, kepha nani phela sewuthola number 2. Number 2 ukhomba kona ukuthi uwendile umkhicido kepha akayitholi inzuzo. Number 2 umetha uthi uthi njengoba simakade vile kuthi ngiyaliwa. Hawu Moses sewumtholile number 1 solo uyaliwa, yebo umetha libito uthi ngiSimeon. Phinze newesithathu uyakhulelwa uyatala uthi manje indvodza yami seyitawunamathela. Hawu na number 2 akamnamathelisi lo muntu, solo umshile nemkhicido wakhe uyametha uthi ngilevi. Kuphumula kuphi Nkosi yami? Utawuphumula nini? Uyawafaka emandla emthandazweni kungathi awutholi umphumela, uyawafaka emandla emsebentini kungathi awutholi umphumela. Kowe bengikwati kuhlabela ngabe ngithi be still and know he is God. Kepha naleli verse lengikunika lona lekumele ulende manje. Genesis 29 verse 35 waphinze wakhulelwa futhi watala indvodzana wathi manje ke ngitamthumisa simakathe, noma kunye noma kuncane noma akunalutho lolubona lwendeka, thumisa simakathe
utawuba nekuthula nekwenetiseka emphefumulweni. Amen.